Bismillahirrahmanirrahim. Kanya kakampungan. Ini panglangan-langan pa mga kabagayan. Wajib pamintangan sensubul kabutsangan. Pabalubetuanan bang biya kapag isunan subay pagtaayunan. Kapag miting-mitingan awon dua nagtunang silahang kaluhungan. Dagsisibit singan bang magkaun magdungan magsaw tinuanan biya magpalanggungan. Wala da naglugayan inusog dayang limialan timulak dayang pasandakan. En katulak sin usog jandi nila mahuhutasal indiat maksud karwa magambuk. Babae sa bamura pasaw di timulak dabang waira baya-baya habang hirur sinaula magambuk karwa. Pagkakatulakan na sila karwa-rwa. In pagmiting daran na maglangok-langok sila mag-video call sadya. Awan ang buok waktu inusok na nga subolab mauno-uno. In kaya pakinangan mo in mga amo mo marayawra kayo mo. In babae nakatukda waira baya-baya ako alhamdulillah. Biat dasin haula sa pantunda yang kanda inahang katakun na labi inusog akiki. Painamu ako awon yaun babae. Subay kurayang ina maparuliyat to siya kasaude nilaki ublaan. Baytaya kusingan bang ako kaamukan konsum dabutangan. Pagkakya baytaan na ininamiat to napakampung ng isunay. Sila magpangasawa na giwaan na sukat doang gatusin pilak. Eban pakarot bukas sa unpa nakabungat. Siukatan pamilas inusok kya bugatan siukatan pahurgan ganti pagtipun-tipunan sinanak kakampungan. Sambil siulatin nganing grup sindir-sindir. Awun parayang nakabangkili Albaris kay nadjat subay sila matapil. Sender-sendelin sulat pakatan sikat na nagkakadsambil imat insukat dayang giyaus na usok na kaingat na paulat timawag na ina na maita na anak pauwiun na. In sila rayang natayma na anak pauwiun na. In sila rayang tiyayma. Ubus man nagtayma usok minuwi na kula pasog na inganta.
Pagkatesen usok pakuladayang palupana ni Mao. Sambil namilon, excited na tuod. Nag-ukab na Facebook, na maita na in maksud, limando na inkog. Inusog nagchat na babae biyaitaan na, ako ti ay na subay kaw maghina-hina na pahulak ka uwi na. Kata ti aunon, way na problema sukat giaus ko na. Bang waira baya-bayain katan, jokop nain babaira yang kiubla. Di na magkatautun na, magtuy pa na mariksa, timawag pa kainan at baitaan ta kawayaw na magdilikaw sa pamikilan kaw. Subay mo'y naakaw, babae na nalitali. Marahin na inuin, kuya gway sali, pagkadwa taon na. Pabos na maita na, sabab siya mo'y na. Pinis kontrata na. Mo'y nasa inganta, unyus sa kula. Lawon sakit gimua, kate birayang pia kita. Nagmaas nagbata patay, bukod naganta, biya magkabuga-buga. Ubos na nagmumumus, tiyawag na sinbus, ay ikaw magusus. Ay nakawamak na ang sakit coronavirus. Yan sakit makabuka, sakit makabuka, nalatagin laom dunya sa wapianius na. Wadayang at sa hinain sakit yan, naglatak pakatan si maplag. Kaeloan papahinatay na suri, mabayat na siya mo'y mariyabutan sinway na biyahi. Luha din na maghulaw si Budadum, adlaw kasusakan dayang limabaw. Pagkanius naglatagin, babait timawagin, dagal akong bagbag susadi kasipat. Biadiin kaulam, laboy mahinang ko, bisan nunuin bayaku. Makauwi di ako, wayroon akaran ko. Nagchat nakarwa, nagmeeting sila, amuhadja tumtuma. Amuhadja tumtuma injanji nakauna, di kababaw dunya. Sambil pakiyama, lugay hapag tagaran, labi na ang kabulan, awon babailing katan. Inusog na kailan, tuipya maya-maya, anak pagimun-imunan, nagbus ka kaunan iban kababaikan. Enta kami tingan, usog yukikan. Papunta na satsa, sila karuwa-ruwa. Sabab sinagjato na pasara, nagagad na pasara.
taon nakilukalan nakaingatin inasabab tunangan sa inbata. Way na mahinang ta sila karuwa-ruwa, in sila nagdakop na makaulong-ulong na intunang nakauna. Pasara na nag-alup, inbutang iuli, pasarap dayang nag-alup na inbutang iuli na kailuin babae at tupahasaudi. Wai na panghati kailurayang imaputing na malubain janje. Kiawinan pagubos, mataod na kapos. Kita Facebook pagkarayang pata nila mataod babae nakaoto din luha nagkahudod. Babae rin makatagan, inusog tiyatan ng asububang matan. Nagchat na rayang inusog, inluka nagkahudod. Di kau magpamaugbog way, murayang miatutuod, nalo para kau tuod. Usog na kasambong na sari sa balan mo na indyan di tatumtumaraing sinakauna. Lep subayra lupa kun ma, subayra yang lupa kun mo na babae mihisara, ayaw na kau masusa. Janjita na kauna, way kutuod liw pabisan kau nag-asawa na, ako rin na magbana. Janji kusum tumasari sa balan ko na di hababaw doon niya sambil pakyama. Ako rin na magbana. Saritay maun ko na bisan magbudyang maas na. Babae makaulong labi na dua tagon sambil pabigayaon. Sambil pabigayaon bayabutan lockdown. Wassalam.